أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعتي أخون أول من كم هفتا إجى أنغارا دوهوجة مغرب رمادة فوقا من مسكتوجا كوريا مجندني كيرت قرآنا قولون هوري علم توجة سلسلة تك إغوتون أقول من ميوغوت واه كتكون مجندني مدنية آية تكا نوتا مدنية سورة تكا مكية آية تكا مكية سورة denegatu moge wahaka adamika makibas agulmenge ilumberi bekalum warabboda ahammiyete devvawagin korabu afawa masake pule makki ay surata ki makki ayata ki hamegota madani ayata ki madani surata ki kobato ballawa faha korabu afawe e giturumbes bayin ehni hen sifatakum bes ebekalum waki korabu afawe ayata ega terega saada ba egge waha kalgun men dakkamum mi annendo da saada bawat egge wattaruge bessum egge waha ka ega teren agun men fahunre waha ka dakkamum gosfawani terawana bawatuge terega himene hunu musumuga adi fini musumuga bawale bunu ayata nota surata biwes agun men ge ilumerin korabu afa masakke pulake mi surata geteren adi ayata geteren ko bato hunu musumuga nuwata fini musumuga bawale bifawa surata ki nuwata ayata ki egotun algol membani hunu musumuga bawale vumuge misale gotuga nisa suratu ge emme fahu ayatu ge wahaka dhikru kullafa umar radiyallahu anhu ge riwayatu ga ekale gifanu al-kalala nihaku marwa eruga enage dariyaku adi warta gotuga warta qur'ane farate nem mihe ameduga timankade gifanu suwal korabo mon olum filugo mon gendewi me emme fon rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurebewi ala takfika ayatu sayfi التي في آخر سورة النساء كليك فانا نفده توي هونو موسموغا باوا لفاوا آية أي نساء سورة كيمة فهو آية دين أقول من كودو إشارة كلا فوان تبوك هنغورا ماغا نو تبوك هنغورا ما بهغو تم باوا لفونو آية توغا واغا تبوك هنغورا مهنغا فاواني هونو دوسوريغا ehmbima tabukuge hadisa guligin nota tabuk hangura maga munafiqunge amaltan hurigota behe gotum bawale vuno ayata himeneni huno musumuga bawale vuno ayato ge terega ebami ebbe panebbe ka bonamondie la tanfiru fil har mi huno ga ebami nonikunnas hangurame ekam rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala angawani kalega fana widalu wase قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون أبامي هنا إنجين نما أبامي هنا بسنين نما نركاج جهنم هون ما قدبين فيه إفوجا أقول إشارة كلي فيني موسم قباوا لفونو آية جواها كدنوانا يقولون أقول إشارة كلي نور سورة الله سبحانه وتعالى باوا لفوا فاوا إفكوجي حادثايا قولون هوري آياتو جواهكا عائشة رضي الله عنها أريهم أقول منا إنجي كمنا بدالوني أنها نزلت في يوم شات فيني غدا دوهيك الله سبحانه وتعالى آياته باوالي أقول مي درستوغي تريغوس فشاكين آرغا وربدا إشارة كلي عائشة رضي الله عنها نسبة كرونو إفكوجي حادثة بهيغتو رسول الله صلى الله عليه وسلم إكله غفانو أميل فلا جنبي فتت غتوغا نوتا بسفلتا غتوغا كيرت قرآن وينما إكله غفانو ge أميل فلو ecce غتوغا
e Qur'an ekale faan haddawa fawana manota ekale faan gennawa basfulta ki amille fulu khiyal fula eggota gennawa ayat ki kamuga winama ekale faanu ifkuge hadisa guligin lasnu korabwa ekama ekale faanu kommes gote nimmebi lobati akhunne miwahaka awon ko tafsil kollan beenun ebawe ekkamaki mi kama gulun huru devana kamaki mi adus ba ifaru ekiki mujtama tawga dekemu anna wahake mi Aisha radhiyallahu anha nisbekko ekamana behe gotun munafiqun faturagen ewagutuga uluno ifkuge wahaka nota hadisa mi algon menna hure warabodo ibrat egi iturun algon korin denne gota kirit Qur'an ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam amil fulan edi wadagen bawa lebwa ayat ekam ga winamavis ekade gefano ekamang edi wadagen ekam ves korebbevis kommekas masduha vore gina muddataka nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya wahige teren evs min bare bawa nulevi ekade gefano hunna wajhe wadagen nevi haskam ge terega ifuge hadisa ya guligen deke mondi wahakataka ekade gefano jawabe devoma datifulu wadagen nevi Allah subhanahu wa ta'ala hadwatum basfule bawa nulebbe komekas lobati akhunne nikam ballawa insanunge visnun komme fada hisabaka bes hinga daneka insana ko dakka fa nudakkani kum wahaketto mi agol men miedo hadan koran ha muhim mukame bayaku mihun insanunge terem bayaku komme fada wahake bes dakka fanit ebami hunna ei kum faraat takekkam kitem rangalan engunas ade faraat ge teduri kama amana terikam kitem rangalan kasawru yes ehnya fahe madina ga eduwasoro diriule mundiya mistakun navwar rangala muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ekale gefanuge alu beitunge halu kolo rangala kannuenge ehemba ek hasako munafiqunna engene ekale gefanuge oga tarikama rahmata adi ekale gefanuge amana tarikama teduri ehenna mas hasadaya rulirikamun foe fawa bay puriha zamane gawas munafiqunna enkam islami ummatu beterega fituna verikama ruli verikam mufeddumaki edani honge kashiga hifafawa ade abdullah ibn ubay ibn salul ge sunnatu ge matiga puriha zamane gaves mujtama to beterega mi nangane onu fada munafiqun haraka tereva munda furdam kamaki aisha radhiyallahu anha ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaaveni ballawagenneu mives miyaduge munafiqunna bodukame lobeti akhunne eduwaswaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge aburfula aragane ekalege faana gulum muri farata khasago ekalege faanuge alu baytunna meduga komme fada wahake dakkan femboyagen fa tibikan algon menna mi ifkuge hadisan enge iru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha ya kaaveni ballawagennevum ei bodu kamakavvegenne Makka ge mushrikum ves adi Madina ga tebi munafiqum ves ulefa ennuwe maneki ei eduwasoruga e zamanuga ebamehunge terega balagane fawa saafu masale anikkolum alugon menna ekam boduwegen uleka ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge aburfula izzatan alugon menna vore boda faara verive wada gannawa ekalege faanuge matu sahabinna adi ebe kalunge arihun dariworu wada gennevi tabi be kalunna taba tabi be kalunne ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekamanaya kaaveni ballawagin umuru fuluge tuppulu kamuge wahaka alugon menna hameya naqul qurabba evani ekadege faanan ekashigen nuwa kamennama nuwata ekadege faanu ekurevevi insani karana terkan gelle fada kamekkamuga awanama ekadege faanuge ehera mativeri
sifata bayan koddevumuga aratibbe bekadun ewahake ameduga fare rivada gennevis anikkamaki evur safu ekamanage tuppulu kamun ekamana kurevvi kon shakwa etto man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ekuga ekamana dihawarakan aharu diruluvi eyoffu gaagandaka saaliyaka fansahakan aharu ekamana duniyega hunnevi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fawgas duhakus ekamana emme tuppulu irum feshgen avahare wada ganna bandem bes duhakus shakwa ekurevvito ekamanage tuppulu umuruga ekalege faanu ekamanaya kaveni ballawagi abaduwes ekamana gendevi veven oinha fakhuri ekamanage faraik pulun algon menna hamen hama kurevveto ekamana komme tanegga gendawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kaveni fulu ballawa gennevi ekalege faanuge emme logweti ambikabalun kamuga weda gennevuni tive adi hama ehemme algon men mu'min takunge maakambale kamuga weda gennevuni tive ekamana dan di weda gennevi ekamuge fakhuru ekamuge baskuluta bayan kuravum nikam ballawa ekamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam awahare weda gennomuge hadisa sifa kuravum bes ekamana vidalwani ekalege faanu ಅವಹಾರೆ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ತಿಮಂ ಕಮನಾಯ ಒಯ್ ದುವಹುಗ ಮನಕಿ ತಿಮಂ ಕಮನಾಯ ತರುತೀಬುಂ ಆಸ್ ಜೆಹೇನೆ ದುವಹುಗ ತಿಮಂ ಕಮನಾಗೆ ಮೇಫುಳು ಮತೀಗ ಎಕಡೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಇಸ್ತರಿಫುಳು ಅಳುವ್ಯಾಗಿನ್ ಒನ್ನವ ಎಕಡೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅಂಗಾಗೆ ತೆರೆಯನ್ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ವದೆಫಾವಾನಿ ತಿಮಂ ಕಮನಾಗೆ ಅಂಗಾಗೆ ಕುಳುಫದೆ ಮಿಹಾದಿಸಾಯಕಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಏಕಿ ದೈಂಗುಳುವುಮ ಇಂತಿಹಾ ಲೋಬಿ ಕುರಬ್ಬಾ ಬೇಕನ್ ಲೋಬತಿ ಅಖುನ್ನೆ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಸುನ್ನತ ತಬಾವ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೂಮಿನಕ ದೈಂಗುಳುಂ ಗಿನ ಕುರುಮಕಿ ಏ ಎಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯಾ ಇಕ್ತಿದಾ ಉಮ್ಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗಂಡಕ ಸತೇಕಿ ಒವ್ವರೆ ಗಿನ ರಿವಾಯೆ ಸಹಕಂ ಆಸ್ಫಾವೆ ದೈಂಗುಳು ಮುಗೆ ಕಂಕಮ ಗುಳು ಹುರಿ ಸತೇಕಿ ಒವ್ವರೆ ಗಿನ ರಿವಾಯೆ ಸಹಕಂ ಏ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಎಕಮ ದೆವ್ವಾ ಫಾವ ಅಹಮ್ಮಿಯತುಗೆ ಬೊಡುಕಂ ಹೆಂಬೆಗಿನ್ ಐಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಗರಿಹುಂ ಆಸ್ಫಾವೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಗಂಡುವರು ಕೊಳ ವೆದೆವೆಡಾಗನ್ನವಾರ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಕುರವ್ವಾ ಕಮಕಿ ದೈಂಗುಳುವುಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಂ eyaku kaleege faanu hadis korobani timan kaleege faanu go ummatuge miistakunna mudagu kamekkaman nuwanama timan kaleege faanu amuru korevvimu he ebasuluga muradaki wajibu kamekkamuga kande eluvimu he komme namadaka dengulu anebba riwayatuga komme wuduka dengulu na nabiyya sallallahu alaihi wasallam ei dengulu unguluvun gina adi ekaleege faanu khassakun awahara fulla pawafa tedu wadagen fikamavana me ekaleege faanuge duufula ekuga unguluvawa ekaleege faanuge aruterega anota karuterega huri taketi neruvu mattaka ekaleege faanuge e lavvawa adutoge wahaka sahabi bekalun algon menna riba korwa maqsadaki miha mistonge tere nikunner komme mihikamuga yes emihaki emihaki kiban ehem mihunna nuruhum teri wastakenne adi ekalege faanaki khassako Allah subhanahu wa ta'ala dhikr kurevuma alukam kurumuga ta'abadu hunnawa bekale kamuga vaatiwe egotuge matiga ekalege faanu hunnew egotum ekalege faanu avahara wadagannuge wagut koluga ekalege faanuge nazaru fulugos hutteni Abdurrahman bin Abi Bakr Aishatuge faanuge ekaleege faanu wadagen neviruga ekaleege faanuge appuluga miswaake siwaku dandikole rasul sallallahu alaihi wasallam deke wadagen e dandikola bellemun ginaka mattaka e ekaleege faanu wahaka fulu nudikkeve wara ekaleege faanu wani undugu fulu bodu efu kommekas e nazaru
ekamana fene wada gatumun engi wada gan fekare faanu beenum ve wada gannawani dappulu ungulu wankan ehem wegen dannawani kadege faanu dappulu ungulu wan beenum ve lavwani dettoye den ekale faanu istarifulun ආදේහේ විදාලොම ගෙනොත් හදීස් කුරංග ඉෂාරාතේ කුරෙවි එහෙඳුග එකමන මිස්වාක දනිකො නංගවාෆ අබ්දුරහ්මාන් ගෆාන් උඟුළු ගෙංගුළු විකොළුණු අනෙක් කොළු එකමනාගේ දැප්පුළු මඩ කුරගුම ෆවුග දෙන් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ දැප්පුළු උඟුළු බව දෙවෙවි එහෙම එකමන විදාලවනි එම්මෙ ෆහුම් එකලේ ගෆානුගේ අංගාගේ තෙරිය ගොස්පාවානි තිමන් කමනාගේ අංගෆුළුගේ තෙක්කමේ නෝත තිමන් කමනාගේ කුළුෆද දෙමුති එකමනාගේ මෑම්බෆා අබූබකර් සිද්දීක් රදියල්ලාහු අන්හා එකලේ ෆානුගේ අඹිකබඩු එබේකනුන් දුවහකුස් එකමා ශක්වායි කුරවිතෝ නෝත නුරුහුම් තරිකන් දෙක්කිවිතෝ ඒකේ බදනුගා එයිදින් එබේකනුන් ලිබි වඩා ගන්නවානේ එම්මෙ බොරු ශරෆ්කම්ගා දෙක වඩාගෙන් උළුවි මිලෙවලුග ඉන්සානි මින්ගඩකුම් මින් කුරියස් නිකම් ඔයිග්ගොයි එහෙන්නමතා අල්ගොන් මෙන්න එච්චකියෙන් ඔන්න දෙම් බල්ලවා ලොබති අහුන්නේ කුම් බේකලෙත්තු කුම් ඉන්සානෙත්තු බිම්මතිගා ඒ ඉන්සානෙක්ගේ ෆෑම්පුළු බීහි වඩාගෙන්නවි එම්මෙ මතිවරි එම්මෙ ශරෆ්වරි එම්මෙ තෝහිරු ඉන්සාන එකලේ ගෆානන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතආලාගේ ඉඛතියාරෙන් මෙනුයි නාන්න එහෙම් බෙගින් නූර් සූරතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතආලා මි හාදිසා ගුලිගෙන් බාවාලේ වෙවි ආයතෝගා ඒ වහී කුරවනි අත්-තයිබාතු ලිත්-තයිබින් හේව සාෆ් රංගලු බේකලුන් නංගුරි හේව සාෆ් රංගලු බේකඹලුන්නේ කොමෙකස් එවාකෙන් අලුගොඬු ජෙහෙනුම කුරිගා මෞදුයාගෙන් කුරියද්දාම් බලාරු කුරින් දෙන්නේ ෆදා සහ රිවායතකුම් ඉමාම් බුඛාරියා අදි මුස්ලිම් රිවා කුරවාෆාවා රිවායතකුම් ඛුද් එකමනා රදියල්ලාහු අන්හාගේ දූෆුළු එවිදාලු වනි තිමන් කමනායා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අකුදු කුරෙව්වෙවි තිමන් කමනාගේ උමුර් ෆුළුම් හාහරු ෆුළුගේ අදි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තිමන් කමනායා එකුගා ෆුරතම රේ කුරෙව්වෙවි තිමන් කමනාගේ උමුර් ෆුළුම් නුවාහර් ෆුළුගේ එහෙමම මිමස්සලේකි අලුගොන් මෙන්න නුවත තනෙග්ග බයකුමා අබුයිකමන් හෙදිගින් වාහක දක්කාගෙන් බදල් කුරවෙන් ඔයි කමෙන්නු අදි මිකමකි අලුගොන් මෙන් මුමිනුන්න එක්ගොතකවස් ගති මස්සලෙන්නු මියදු මිෆද වාහකත දක්කා අදි එකම ගතරිය සුබහ වද්දමුන්දා බයි ෆරාතවගේ ආලු අලුගොන් මෙන් දන්නමු එලිහුන්න උලේක නූලේක ගොතේ කුරාක නුකුරාක කමෙන් එකන් මුලි දුනිය දන එම්බියස් එමා තෝහිරු ඉන්සානාගේ අඹිකබලුන්නා ගුළුවාගෙන් එකදේ ගෆානා කුම් ෆුරස්සාරේ මලාමාතේ රද්දු කුරාකත්තෝ එකදේ ගෆානකි එව්වුරේ මතිවරි එව්වුරේ නසාහෙත්තරි එව්වුරේ තෝහිරු ඉන්සාන එහෙකමුන් එකදේ ගෆානෝ එකන් කුරවාෆාවනි ಫಿರಿಕಲೆಗ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಬೆವಡಾಗೆನ್ನೋಮ ಫಹುಗ ಅದಿ ಎಕಮನ ಎಕಿ ಅಮಿಕಬಲೆಗೆ ಗೊತುಗ ರೇಕುರಗುಮ ಫುದೆ ಉಮರಂ ವಡಾಗೆ ನೆವೀಮ ಎಕಂ ಕಶವರುವೆಗೆ ಹುನ್ನವ ಏಯ್ ಕುರಿಂದೆನ್ನೆ ಫದಾನ್ ಎಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಸಾಫ್ ಹಿಕ್ಕಕಿ ಎ ಜೀಲುಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಮೆದುಗ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಅದಾವೆಕ್ಕರಿ ಮುಶ್ರಿಕುಂ ಕಮುಗಾವಿಯಸ್ ಅದಿ ಮದೀನಾಗ ತಿಬಿ ಮುನಾಫಿಕುಂ ಕಮುಗಾವಿಯಸ್ ಮಿಕಮಾ ಮೆದುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ವಾಹಕೆನ್ ನುದಕ್ಕಾ ಎರುಗ ಏಗೆ ಫಹುಂ ಆ ಬಯಕು ಎ ಮುಜ್ತಮೌಗೆ ಹಾಲತಾ ಮೆದುಗ ಫಿಕುರು ಕುರುಮೆನ್ ನೆತಿ ಹವಾ ನಫ್ಸಾ ಎಗ್ಗೊತ ವಾಹಕತ ಫತುರಮಂ ಗೆಂದಿಯುಮಕಿ ಎಯಿ ಹಗೀಗತುಗ ಇನ್ಸಾನಿ ತಾರೀಖ್ ಒಳುವಾಳು ಮಟ್ಟಕ ಕುರೆವೆ ಖಿಯಾನತ್ತರಿ ಮಸಕ್ಕತ್ ಲಬತಿ ಅಖುನ್ನ ಉಖ್ತುನ್ನೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಅಂಬಿಕಬಲು ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಎಕಿ ಎಕಲೆ ಗಫಾನು ಎಮ್ಮೆ ಲೋಬಿಫುಳು ವಡಾ ಗನ್ನವ ಅಂಬಿಕಬಲು ಖಾಸಕೋ ಫಹುಂ ಎಕಲೆ ಗಫಾನು ಕಾವೆನಿ ಕುರವ್ವಾಗೆನ್ ಉಳುವ್ವಿ ಬೇಕಬಲುಗೆ ತೆರೆ
hadisa ki hangurame ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikume wadagen ne be funa mi wahaka wani e wadagen fa bani mustalaq wanhage mi hunna kurewunu hangurame nota hangurame kan nikume wadagen ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariuga nuwa ambikabadun effahara tibbewma guligin ekadege faano komme nikunne umakabes purwatu labbawa kon ambikabaleto ariuga gendawan effaharu ekamanaya jehi wadagen nebi eru ekamanaki tuppulu emme zuwan furage adihama hemme lui be kambal masjaha falaifawa be kambal nu ehmbima ammu gotega ekamanage e aragin innawa gegandu ufulla bekalunna ekamana inne vikamen nekkamen nege tebe musiratu gadu waswan kommekas ekamana kudakamaku nota fahana kuro mattaka wadagen nebi ewagutu gafila nattalu muge waguta dimawi ekamanaya wadagen nebe gonnuwi efo ekamanage emburi wadagen nebi yuruga ekamanage gahanaga tere minbare gellunu kama ihsas kurwege hodde mattaka ekamana wadagen nebi ma astu qafila ya ga wada nugennu den ekamana ekama derave wadagen nawana tane negigen ekamana madu kurabwagen innawniku worobali kama yakuga ekamana ya nidi alas kam fula kurimati wat Safwan radhiyallahu anhu ekalefaanu gendevi lashkaruge nota qafila ge fahatun mihaku faswe hurito nota ecce duwe fa oitto bello mattaka wadagen nomu eguta ekalefaanu wadagen nevi iruga ekalege faana mi feni wadagen nawani komesarege andiri kame mihege hilame den wadagen nevi iruga ekalege faana enge wadagen fi mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambikabalunka Aisha radhiyallahu anha mi wahaka algon menna riwa koddebani ikamana vidalwani ekalege faana timan kamana ka enge wadagen nebima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ambikabalunne vidalwe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mifada ekalege faano takuraro ko vidalwo mo gendevi e adu timan kamana e wadagen timan kamana hefulu debich ero ekamanage ಮೂಣು ಫುಳುವನಿ ಕಶ್ಫು ಎಫ ಮಾನಕಿ ಎಕಮನ ಮೂಣು ಫುರುವಾಗೆಂಬ ಮೂಣು ಬುರ್ಗಾವನಿ ಕಶ್ಫು ಎಫ ಹೆಂಕಮು ಸಫಾನ್ ಗಫಾನ ಎಗೆವಡಾಗೆನ್ ನೆಬಿ ಅಸ್ತು ಎಯಿ ಎಕಮನಾಕಂ ಎಕಮನ ವಿದಾಳುವನಿ ತಿಮಂ ಕಂಬಡುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಹಿಜಾಬುಗೆ ಆಯ ಬಾವಾಲೆ ವೆವಿ ಮೂಣು ನಿವಾ ಕುರೆವುಮುಗೆ ಅಮುರು ಫುಳು ಅವಮುಗೆ ಕುರಿಗ ಸಫಾನ್ ತಿಮಂ ಕಮನ ದೆಕೆವಡಾಗನ್ನವ ehmi mekalek fan enge wadagen den timan kamana furatama kurabbi kamaki den timan kamana ge moonu fu niwa kurabba wafi efahuga den safan ge fanu jamalu gennawa e tirikura mafoga duruga hunnevi ekamana ara wadagennawa kommekas mistonge tereya wadagennevi iruga alivijje eruga miistakum kommeswarakan intizari gatibi mimanzaru mifennani Abdullah ibn Ubay ibn Salul enaya hivi hama ena beenum vikanta furihama bihin wagutum mi huturu wahaka mihege vishnumam ves gennandati wafada wahake mi faturalan lobati akhunne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu wadagen nebi miistonge tereng fahish amal taka munkarata netikolluma huturukam bodati faafata nahi kurevuma ekamaku e huturu faafage tuhumatu ekalege faanu emme lobi fulu wadagannawa ambikabalunna meduga feturigen diyama konfada venetto alan komme befulakus amille fula bisnawa labawa tiyage tereng befulege ambikabalunna behe gotum mifada wahake feturuni ma ವಾಣೆ ಬರು ನೂತ ಕುರಾನೆ ಅಸರು ದಿಂಬಿಸ್ನವ ಅಳುಗುಣ ಮೆಂ ಬೆಜ್ಜೆಯ ಫಹರೆಗ್ಗ ತಂತನು ಎಕಿ ಫಹರು ಎಕಿ ಹಾಲತುಗ ಉಳೆಮುಂ ಆದೆವೆ ತೀವೆ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ನಕಿ ಎಗೆ ಮಿಗುತ ದಿರಿಯುಳು ಮುಖಂಕಂ ಹುನ್ನ ಮೀಹುಂ ಕಮುಗ ವಾತೀವೆ ಮೀಹಕಂ ವಿವಾಹಕ ವಾಹಕೆ ಕಿ ಫಹರುಗ ದೋ ಕುರಂ ಉಂದಗು ವಾಹಕೆ ಕಬ್ಬಸ್ ನೋಯ್ದ ಹೆನ್ನಮಸ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋ ವಾಣಿ ekamaku ballawa ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mawqif ewaha ke fiturij bay sahabi be kadungas mi fitunaga jehevij
natija eki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gafanu ge amikabalun kamuga vies ekale gafanu goten nimmewumuga avaswe wade nogennebi ekale gafanu edekewe wahaka ge veena ekuga Allah subhanahu wa ta'ala ge haduratum khabarin annande hukumen baawale benden ekale gafanu gendevi intizaru kuravum anikkolum algon menge maakamana Aisha radhiyallahu anha ekamana ekan ingivade nugannawa kamen hingagen ulekam wahake dekevekam hama ekani ekamana wadaagenne vigota warabbodu ala sanfulegga gaduwaru kologa innawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge muamala badalu vejjekan ekamana ihsas korefe ituru ekbes kamen ekamana ke ingivade nugannawa wadaagen ekamana salam gowale mafawga kinetto haalesse mafawga den ekade gafano wada gannawan migotuga duwastake gos errege wagutegga ekamana fahane nikume wada gannawani misahkiya bekadege maakambalunna ekuga ere nikunnemuge terega kommes kala najiye fadechkan erunima mihum bunewule fadeche misahge faana behe gotum ekade gafaanuge maakamana vidalu den kiketo suwal kurvima ekamana vidalwani Aisha radhiyallahu vidalwani ei baduruge ahulweri baduru hangurame nikunne bekalike tifade vidalu nuwas maakambalunne den ekamana vidalwani kumfada wahaken he erame faturagen dakkamun edani istahgefanu wewadagen nevi mi wahakaga jehewunu bekalunge terega kommekas den ehisabun ekamana adi megi wadagen nevi mifada wahake dekeveka ekamana swal korvani ehne bakiyahi hami efada wahake eba dakkahi timan kamana ingi wadagen nowe sofwanu gefana ki teduweri amana keri wafateri efiwa ehenkam kommekas ekamanaya aanastam pulge maccan ituru kirit kuravumen ituru wegen dei den rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamanage gandor kola wedewadagen no ma ekamana vidalwani timan kamanaya mamba fange ge bappa fulugari haddan iduna devvawash den ekamana badalu wadagen nevi abu bakr gafanoge gandor kola ekamana vidalwani timan kamana dere wanden nunida kirit kurevun nun kamen kuravame timan kamanage furana hingadane timan kamanaya hiwela vumunne di kirit kurevun bodu kamattaka algon menge ma kamanaya mifada hale jissi bayge nubakama adi insanu ge terega mifada kankan fatura eruga algon menge tereng mihaka me adi mifada wahake dekkun ei adi ma faseha adi insanu ge terem bayka kuran keridane kameka algon menna qabul kurave kumekas deduwas pahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagen vidalwiye kamlege faafe kan aragen genne fa wakama wana ma tauba wadagen nawashe kamana ifada kame kurawwa fanwa kama wana ma Allah subhanahu wa ta'ala kamana bariya wegen wakan engevi ifuga kommekas mahinna dos pahum algon purin denne ve hadisa ifuga Allah subhanahu wa ta'ala nur surat ge ni ayata baawale bebi eduwa huga mibunewunu do rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamanaya edenne vi denno ma gulige ekamana vidalwani den timan kamana dannawana ecche negige timan denne vi me bappa fulu gari huga bappa fula rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jawabu devwash ekade gfanu vidalwe timan kinen he kon jawaben he Allah ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam devwash den timan kamana denne vi me makabalunna jawabu devwash timan kamana ge farak vidalwiye kinen he darifulaye mamme kereni rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab devwa den timan kamana vidalwi me timan kamana ya tiyabe kalunna demeduga wa misalaki ei yusuf ge faanuge bafa kalunna yusuf ge faanuge akhunna demeduga
වීෆදයි එකමනාගේ හඳුම ෆුන්නේ තුනිකම ඉලොම්බරෙන් විදාලවනි යවකූබ්ගේ ෆානුගේ නම්ෆුළු විකුරු කරපොම්ස් ma bodan hadaamur yusuf gafanu ehmema e vidalwani yusuf gafanu ge bafakalunna yusuf gafanu ge akhunna demeduga ifade timan kamana hama ekanioti fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun ifade ekamana kiyawa vidalun riveti gotuga ketterume allah tiyabami on tisifa qurakan takun timan kamana duru kurabwane kommekas ekamana ediwada gannomo di ekamana bariya wigem wakan allah hama korevuma teduweri insana ge hituga mi hagigen abadus onnan ehennamas duniyamatiga mistakun dakkamunda wahakage atharu netien nuda eyfo rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala mi ayat bawale huma guligen ekade fan wadagen ekamanaya ekamuge ufawari khabaru devil ehinduga abubakar gafana adi makabalun vidaluni darifulaye teduge ngos rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salam kurabba ekale gafana muanaka kurabba ehinduga ekamana vidaluni edaliwaluga ekamana vidaluni nuneke timankamana allah menui shukuru nukurabba husine manaki mikamuga huriha shukuren oti allah se efo ekamana vidalwani timan kamana hippulan arawade en nugannava e allah subhanahu wa ta'ala qiyamata hame kiyevene ayattake timan kamana be gotun bawalla wafane kamaka ehen namaves timan kamana hi kurevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwafen fuluga ekam feniwadagi timan kamana bariye gembakan ekale faanu bayan kurabwani kamas ehennamas eya khilafa qiyamata hameya kiyevene ayate gotuga labbawa ekamana evani han muduge matin bariye gemba bekabale gotuga allah subhanahu wa taala ge wahi bawa labbawa mifada hadisa hinga da'ruga lobata khunne waragina filawatan algon mennan ebuhuri ege terega sahabi bekalunge terem baid bekalun nam mikamuge tereya wademunu kan algon mennan eba inge ehembima warabboda faraveriwan jehe algon menge terega mihege abura mihege izzata mihega behe gotun dakkamun faturamunda wahakege tereya avaskama ko wade nuganna khassakun emihege abura izzata gulun muri wahakataka hama ehme anikkamaki allah subhanahu wa ta'ala kurim bawale bawafa nuwa hukum fule bawale bevi ei ifkuge hukum ifkuge hadisa hinga fikama vanama mihaka meduga zinege tuhumatu ufula fikama vanama emihaku ekamegge machan hataru hekin nugena kama vanama emihege gaga addiha itifaru juhma allah subhanahu wa ta'ala wani angawaf ehmima zinege masalega baykumihum wahakadakka faturamun dahinduga algon men warabbada farwate riwamwane mihegge eruda abura aranugatne hurumattaka allah subhanahu wa ta'ala mi ayat toga lobeta khunne kumfada furihama engi muntaketto mi angawani arunu mi wahaka mire nimmalani allah subhanahu wa ta'ala mi fattawani 11 wana ayatun nur suratuge إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إفكوجي كانتكاجن ميهون جتريجا كيابا ميهون جترين بيكوه وانكي صحابي بيكونا مدينة قهول ورين جترين بيكوه دين يفه أنجواني كم فدين جومت بلوا مستوس وندين كيرت كورفما هاس كم غهنجج ألقونا هذا نتكلم ندين رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصكم أري صحابي بيكلنا مشورة كورفما جندبي ege terega ali gifanu fada bebe kanum himen wadaagana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haalukolu warabboda derave ekade gifanu ge haalukolu feni wadaaganawa emme gang ebbe kalaki ali radiyallahu anhu ekade gifanu ge bodu bebe ge darikanum ekade gifanu ge dabi darikanum ekade gifanu ge appulu macca emme furatama islam vi zuwana emme furatama islam vi tuppulu zuwana ekade gifanu ge emme ekade gifanu ge habbuga ali radiyallahu anhu waqfu dakkan vidaluni ekamana nunas anghem bekamalun kade gafana taka eba tibbevi kade gafana edewadagen fikama vanama bikuru veriyeke kade gafana edewadagen fikama vanama
inde wari koffawa an hembe kambaleke ei ekale fanu garay usama radiyallahu anhu zuwam be kale ekale fanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dannawani kine hewani kale fanu ge ahlunna meduga tifada tuhumate bes insanaku qurani kihinen heji em Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga mi angawani la tahsabuhu sharran lakum la tahsabuhu sharran lakum tiyabamihum hinu qurashe mi fiturunu ifkuge wahake kiyei tiyabamihum nanguri nubaikamuga handuma kurawati lobati akhunne islamunna mu'minunna behegutum Allah behegutum ilahuge deena ilahuge wahi basfula behegutum Allahuge nabiyya behegutum bayakumihum wahake buhtane tanegga feturima alugon men hi qur'ane kamenne ei alugon men nangoy derey kamuga duniya dakka hagigata kimi ni ifuga wahake behe gotum sallallahu ta'ala e wahi qurawani la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum adikin he ei tebani hunuri heukamek ifuga wahaka ekamana zinege tuhumatuge wahaka bimmacha fununu emme tahiru insanage emme lobit abikamulunna behe gotum ekane gufanu hame ekane kaamene ballawaagen nabi bikurwari angin kamlege abehe gotum zinege wahaka feturima tuhumatan muflima ifuge wahaka dekkunima bas Allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'ani la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum jabami hinu qurash ay jabami nahuri nubaikamuga gellumekamuga bal huwa khayrun lakum adikin he ay jabami nahuri hiyukamek ehmima mifadakum me halata galgon man engenda ekkamaki Allah subhanahu wa ta'ala hagige bayan qurwa angawan adi ven tahammaluko musibata balaya imtihana kurimati wa faratoge daruma itur qurban nikam dallawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mastuha wargina duwas ekale gufanuge ambikamalunna behe gutum mi huturu wahakaga ekale gufan tahammal qurban jehi wada genne ma gon man engeni ekane gufaanuge daraja ilahuge hadratuga kitamme maturi kamuga yes ilah subhanahu wa ta'ala ekane gufaanu imtihanu kurabaka nota kuravika nota kuravnu mun gendawaka en algon menna enge rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani inna ashadda an-nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal nistonge terem balaya musiba emme bodajheni nabi be kalun nash den yefo efada ehem bebe kalun subhanaki ilum berinna ummatuge salafere be kalun kore adi ege fahun anna mihun kore bes ilum veri zahidu alveri be kalun nashe duniya matiga emme imtihanu boduwani virad kore viya algon menna anna rega wahaka dakkalu muge fursatu libijja mi wahake adi kodakon ishara kolla fargon men nimmalani mire me hisaba kurkollan du'a ka Allah subhanahu wa ta'ala algon men dimawa mifada komme musibatega mifada komme imtihanega Allah subhanahu wa ta'ala algon men nasuru debba ay algon men taka oy heo rangalo kame kamga member kurevum wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.